سلاوارز بینرن آژانس خانی لسنتر پارزگاه دوکه چندی جهاتی ندستی شانکرن جبو کنوکرن هاری کاریان بو زیان و کفتیم پیولر زوالات ترکیه و سوریا مزگفتا جدی جی اکشوان جهایانو که املینا کو هاری کاری لتهنا کم کرن ام ده بسیار کنه و چه جوره هاری کاری نه و هاری کاری تهنا کم کرن دیب چرا گهنه دستوان زیان و کفتیان هیچ دیگر مدا بینر بن. قالك يا بيتيفيا تشكي راسي صارة وملتي ميا ومصيبتك مزنا كارثتك سلوشيا مزنا ام هريكش رخي خوفا تيفيا هاري كاريا وامكن اوجي برايت منا مسألة كإنسانية مسألة ملتي ميا ظروفة ويا الصغدة يا راسي بيتيفيا ام همي هاري كاريت يقبن اسفي دارم الهمي ملتي ما هركز ديشانيت خو هاري كاريا برايت خوب كتن الفي سرماية الفي مصيبتها مزن أفا تشتكي قالك كيما بس أمشين بيشك إيش وأزارتوان كيم بكين ويادي جدا أفا مشاركة كوجدانية كمتقال خموان دا وأم دعوان كين إن شاء الله رب العالمين وان بريام يابا تبحشته و برين دارت وان شفاي بوفريكت وبوان لقوما وابد خاني وتشتوان دست شو بو سهل كتن إن شاء الله رب العالمين أفا آخر مصيبة بيت بمنطقة همية اف هاری کاریش لای خلک ما خلک دهو که و دهنو راستی ام سخت کینش سپیده وره و اکید بجن پروسکا جانا پرایوت چیتن خلک ما گله که هاری کاریا هر موقع کی هر منطقه که لجنه که هاتیا راس بردن و جبوکم کرنا کلو پلت جورا جور کلو پلت گرم کرنه یت ارزاق جلوبرگ بطانی یت جورا جورن کلو پل راستی ارکه مروفاتیا و پاره جیت تا هر بومت هتن او جی همی رنگا خلک ما هاری کارت گلمده او تشتي نورجرين شي تشتي نونا بيت تشتي نو بن هروسا بارايا شيري زاروغا جلگن بطانينا جلو برگ گشتينا اف پروسس دي 5 روزا بردوام بتكو ايرو دست بكري حتى دوشنبه ساعت 5 باري